pakiringwan istorya ng rapi aniyang di natangyang menibat king Saudi das nanay misis na at iniyang lalaki ing magpakamate aisip ng rapi ting waning baril na ting awsandang tikbong tsaka ne tinutok king busbus ng arong ot apan sinana damdaman day ngakbong ot adimandareng illegal possession bela ka na namo king ilog niya ume karin niya pa'y lumod baneng agad mate lulundag ne sana king babon ing tete o neng aisip na e abyasang kawe minuli ne naman king magpakamate karin niya mikulong king karelang bale at saka ne kingwa itang 29 yasang gamitan na baniyang agad mate aniyang akwa na ning may sabing pataram isaksak na nesa ketang kayang batal ot apan sinane katmuyang kalawang nung may infeksyon niya gumastos yang dakal king pali ng buntok linwalya king dalan king Philippine rabbit sakto yang daratang sagana na nesa panyagad mamisan ing buisit arabit tinorbayang uwanan saktong sakto naman lalabas hibiki at making kabalbon at nepang kaseksi nganak ko yang rapi at tuna kaketi likwan na kapamo niyang atsuta Saudi inisip ng rapi rape na niya ibigi paniyang miparusan etang death penalty o nenging masakit kras ne palang bigi yapaing menagkating hotel kang rapi kay batning ligaya tikmandang maniyaman ing magpakamate minuli ne naman pangaras na bale miniyarayang awang isip-isipa na ing dapat ng gawan tinali neng lubit itang kayang batal tsaka ne sinabit baboning bubungan sakto yang lulundag niyang bigla deng hausan nanak ko yang rapi ating kang long distance kelaganeng agad lubit king batal na tsaka ya kinuldans malaguang tinipa aniyang sakutane itang long distance na ing mamaus pala ing misis ng sinta nga naning misis na ako inirapi paniyawat keng tawad